Panjuri Kosarigaon arong along Human Rights Commission amai phukeba. Hanjanglang solong po angdeng KSYC amhang ketek arnika talon along HSLC lapen HSSL siasat laki unduna tumaphan karchu. Hanjanglang So Sports Association atum Club League aphan tachisi. Kardom non birtang tonpen RJ tha dokmuka thanang kang Panjuri Kosarigaon arang along banghinari sopran kedam alam kachini japhan bosi krepli arni human rights amai phu TYP adimaklong along nang pali Tripura Manpeng High Court Chief Justice Bari Mati Assam Human Rights Commission amai phu TYP ke japen Panjuri Kosarigaon arong along apijit natlapen nilutpol das apran kedama pothak karju horpado alang litum bahinari sopran kedama pothak karbianglong administration atum penta dokmuka forest IB along kachingwaya klong paleda. In our case, I can only give you what SP has told us. I think so far they have apprehended about 90%, and the main culprits are also have been arrested. I think investigation is going on in the right direction, and if we find any any defective investigation, then we will try to step in to help the investigation. Anyway, everyone should try their level best to identify the culprits so that they are brought to justice, and will help the police in any manner possible, so that the culprits are brought to justice. And secondly, we should use as a deterrence, so that incident of this kind will not happen. Dokmuka thanang kang Panjuri Kosarigaon arong along kedam tang bosik nerkep aju apran kedam apijit natlapen nilotpol das karjong sining rengmi keraplong jia phanpura difukla walong bosik krepli arni anam kardam amai padu Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta Chiphem Phupen Kipado Amai Along Lamet Guru Rongbong Terang Iam Roton Teron MLA Barim Bidasing Ingleng Pen Chenglong Pen An Kithekere Abang Phubang Phetum Chutong Dun Apijit Lapen Nilot Pal Kithia Pothak Lamet Guru Rongbong Terang Ningduk Chipiramsi Apap Kedu Abang Phuaphan Ingsai Nang Jipusi Ningjel Pen Banghinari Sophan Kipati Alam Pen Karbia Khayaphan Jumejuno Alang Patetak Thap Thedet Nang Jiputa Alang Lining Jetu Difurong supia long kedo pregjam anim dhormo ke khroy abang phubang phiatum arnam kardom amai long chitong dun Bogojan subdivision ang kang football ke pathua klam la pen nong nam ka chithang klong la ki hanjalang sota isilo hanjalang so sports association atum ke patir pipen club league football championship 2018 ke bado ponje phan chasi chadang pon bomlo Hanjanglang So Sports Association amai phubarim iam jivan chandra pathak pen pherang kya phan ke pachini atengke non ke bangji bosik ni phaing kora pli arni pen pangcheng pon poposi pachini Hanjanglang So Sports Association ke parlang kang along pangrong pet pen affiliated football club kretrok andola pen lado anta chipate dun eji non ni ligedo ke ukajan sabdiyo na kang Hanjanglang So indoor stadium long ladak indoor stadium long non ke bangji June 24 ani that Hanjanglang So Sport Association atun chipati dipen that football club league madubondi labang so ke padro panya phanon that kato gabe sport association to kato gabe tekleng dam chingwai konbom lo lapen madak field dame bangkhai bom lo nang thelong lo ala pan lok lo ladak ukajan subdivision angkang along ke kithinai football ground lo dak Hanjanglang So lo nong nam gati thang nai bayan sabi man ang kangke la dak tai silong bakanda ke thek pika ground do asara kasi non nang ito man sinang baklang ang tong na no hola pu club league ke patu ifan tame team tum stame hala pu ke patu practice bom lo charlie bom lo labang so mesen ben labang so club league ke patu mesen ke patu thegia phan mate ang ke mesen ke paklang thegia phan karbiang long phan final lang dengan cepali dujia phan lahai tum ka boi rason si do gabe klempon dam bom lo
laswang bongsi hanjang langso sports association atum ke pathu ke thega tuma phan ingwailo isi mesening tangkring hanjang langso sports association football team ingwai jilapen latum si ke bangji football ke pathu along tin along ta chipati dunpo lahai kado kawe ke messenger phan patumi pen ke claim ke dama sayanta chengpon bomlopusi hanjang langso sports association amai pu pathaka sang hopen pachini het jong itum dak hanjang langso sports association isi office bear meeting dolo pen affiliated club tumata hanglo ase non kiwangji June 24 pen dak itum hanjang langso club league 2018 chengpon simat halo ase total itum 16 club do affiliated club do lasi maximum club to sidak participate pun mak halo lasi preparation tan thaklong lo field preparation koribom lo lasi itum nondhu akimi body dolo lasi mathalo si strong hangjala so sports football team nitum select kori jibasi mathalo ei karone moi ami অনুরোধ কৰিছো বা আমি আশা ৰাখিছো এবাৰ আমাৰ hanjala so sports session নতুন বডি হল আৰু নতুন বডি আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সাঙুৰি আমি এবাৰ ইয়াত কামবিলাক আমি আগবঢ়াবৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু গেটাৰ যেটো সৰিজাম গেটাৰ hanjala so গোটেই এৰিয়াটো আমি কভাৰ কৰিছো আৰু 16টা আমাৰ ক্লাব এফিলিয়েটেড ইয়াত আছে আৰু সেই ক্লাবসকলক লৈ আমি অহা 24 তাৰিখৰ পৰা আমি ক্লাব লীগ আৰম্ভ কৰিম আৰু এই ক্লাব লীগৰ পৰা আমি এটা ষ্ট্ৰং আমাৰ hanjala so স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফুটবল টিম আমি সিলেক্ট কৰি আমাৰ যাতে এই স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনটো মানে কাৰ্বিলঙৰ ভিতৰতে চেম্পিয়ন হ'ব পাৰে তাৰ টাৰ্গেট ৰাখি পেলাই আমি কামবিলাক আৰম্ভ কৰিছোঁ Bayan ba nili anontarang katnis? namalam sa pora pandihina parman bir tamang tuman iksina Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Taramnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo people tadbir talong wang tholo Karbi Students and Youth Council hanjang langso area council atum chipatir pipen hanjang langso English High School along bosik ni phai krepli arni ada por phai kresia porpen KSYC ning kan phok ke chokmati amhang ke thek arni katalon dun along pachiton dunsi pining Karbi Ruswe jangatum 2018 HSLC lapen HSSLC saplang ki unduna tuma phat karchola pen nong e ke pajira mai kangni KSYC hanjang langso area council amaipur Trison Lake Tepen kachipen pupon amay along chunbang jayanta rong pipen si kachitong dun aluhi ke pachinia por enlo aluhi sarpu aman pen KSYC Central Committee amaipur Prakash Terang chunbang bipul tiso rapkong chunbang biren hanse dihin rimbang bor sinkro sahem chunbang bohiram inghi jutang chunbang jibon be Labor Department Assistant General pen P Taifa KSYC Bogojan Regional Council amaipur Phubong Timung KSA Lamding Road Raju Ingling KSinglong Phobogajan Regional Committee dun mai Kangbura Timung atum chitong dun mai ke phathi pialam KSYC HAC achun bang jayanta rong PPC Clark alam than ponlo mai along kachitong dun alhi atum pen aprangsi pining HSLC lapen HSSLC asaplang ki undun ariso ejang atum phan kachura lam thi pajir pon
adun thu non saplang ki undun atum akang tuang deng anta ki charli dun pami jia phan than pare dun lapen karbi ari swe jang atum ke wangji arni pen ke saplang ki undun chotkali mesen lapen ong dung percentage ka chepalong dun jia phan anu tin ta bor iponang jipota than rinti lapen lason percentage kyudum hek apen ajok DGC lapen AUDC along anu tin akar biari swe jang atum phan amen ka thap dun long jia phan apong ka song nang ta dokok ti pusi KSYC CC amaipu prakash terang pen klar dak alam than pari ponsi bang pokep tu sari swe jang atum phan archusi mai message pen pachun ponlo Number 11 Langpher Constituency ki parlang kang Tatiligoria hawar vosik ni phai khre hini aningwe arwe ki jang par pika jaw vosik ni phai khre ke thom arni kachelenga towar lapen ong dung hemrit langkang loma biurta nangli lang ke thepen kachelenga towar lapen hemrit langkang loma jok Tatiligoria hawar arak tum jasemet pen kachelenga phan kasik sak chetong nang rintilo an parta box kalwat kachelam bom along lang ke the par pika jok tong sikot pen rat tum kacheleng ja phan Cekadolong selam piponlo. Lang ke thabiota kilong pen Langpher Constituency MEC Ram Singh Timung lapen Phuluni Constituency MEC Dorsing Rong hang tum humri damlo. Lapen an parta Cabinet Minister Sumrong hang sutame humri damlo. Halapu Pup Kasumari Paschim Kasumari lapen Bomrui hawar along sutame lang ke thepen hemlang kang lumajok. Bomrui arong aratum kedo ke thak athai ka pen penaan kisung jechak nang rentilo. Rasi sarkar atum humri dam pen kerak kipachir dam je phansi raratum towar cholang rentilo. Biota bangila paskang ton poniklo kardon